ngihambe ngihlala mina bafo ekhaya likhona la ngihlala la eJimston ekhaya ku Lightsokoza ngiyibona Thokoza emkhukhwini from there ngathathwa umunye uthisha wayengifundisa ngaya eDon Park ngahlala khona eVilla Liza ngaqhasha kwakhe wayeoni salon from there ngasuka ngaya kumngani wami usekwanele kula ekhaya ngasebenza ephabini ephambi kwasekhaya ngindlula ekhaya ngathi ngidlula umuze kungawona ekhaya ngithi ngidlula every day ekhaya so if I never met him if wayengavele engazange empilweni yami angisho ukuthi mhlambe bengengize ngibe nazi inkingi you understand yes, but most of the things zenzeke because of waba khona empilweni yami ngaba ngihlukumeza kangaka ukube kuthiwa yena akazange empilweni yami aqhubeke ahlale nomndeni wakhe